Kamaratu ngā rua tāla whalawa o se whapoponga nei o tala whawule radio Samoa. Mo moatu mai Amerika mai Iran, wa whaamatau mai nei Amerika inisi o sā fōu, I lunga o atunu e momosu e ave se so o tanga taule te mau ainga mai Iran. O ripoti rata mai ia le CNN e whaatatau I ngā yoinga Amerika, ma wa whaeroa ima se lapta inga ma le whailau tusi o tupe le atunu o Scott Bessent, o kulupo lo fsoswani e whaaune ana tupe I a Tehran, e ono ave se mai le system o mea tau tupe le malo tele. I se tari atu le minista o tupe a Iran o Ali Madanizadeh, I ia whaamatalanga, wa ia ta uai o lo o sauni ato atoa Iran e whaafetau I sāpa o sanctions, o lo o whaaori o riane, a ua whaairo fo I le le popole o le suisi ni o Iran, I taranoanga ma Amerika o Mohammed Baga Kalibaf, I whaamatau ia Amerika. Wa pa uma o ralo le tala Iran e pe ona whaero e ripoti ma wa whaua o pia foi o na whaia whaamtalanga Trump wa amata lava na whaale tonu Iran. Pei tai wa ta ua le CNN e ui lava le mawhatio le atunu I le tutau tupe a e le fou ia I lātou le atulanga. Wa ta ua le ripoti o le sol o whaero e le tai o le amia Pakistan ma sui o Iran a lo riptia foi e le au whaasararawa le atunu o tae au e malanga atuai le minista o ba e pafwa o Oman e tala no ma sui o Iran e whaatatau Illustrator for Moose. I Britania ma Ukraine, o le a whaatanga atu Britania le whaamatu o tūranga tau teknolosi, ia mawhai euna whausia I Ukraine, se a upenga whana mamao le cruise missile, tu whaatsia Britania mawharani, e fesoson iai I a Kyiv, I ana tau mawhainga e talitari atu I oswhainga Rusia. O ripatia le CNN o Paris ma Kyiv, le ua mana na o e whaatu se o unanga Ukraine e whausia I a upenga, au le io o le whaai ungo le tausanga. Whai mai o le tua I ngā upenga le mamao no whanga e mawhai no o iai, ma lo na awhio le turbojet, e mawhai o na aru le mamao e 5 kilomita, ma mawhai o na ave nai se mamawhai o atu I le whasarau kilokalama. Whai ro fo e mawhai no fsosoani le a upenga le tawhana ina ilalo, o a upenga whana mamao ma ia Lucia. E leo fia le Kremlin I lea whaaringa e pe ona ta ua le CNN, ma o lātou whaeroa I o le whaatino I le UK o lea ngā yoinga, o lātou whaopopo I le suau U le afi. Pei tai whai mai le pānami o Britannia o Andy Burnham, o le saunga le mua Ukraine, o lo lātou saunga le mua foi lea. I saina wa liputia le BBC le vasa nei le tūranga wa iei nei lea tunu umalanga I luma o ana tau mawhainga I le whaonga ino ra sira pia whaona po nei e meise le por kalama le AI e whaonga ino masini po robots whaatino ai ngā ruenga I tonu whalwhai ngā ruenga. O le ripote le BBC no lato wasi ai no fuanga o whalinga o si o loa wa whaafai ngā ruenga I masini ia po robots e whaia ngā ruenga au noa mani malo longa. Ai le ngata I le asa o lato wasi a fo inisi o no fuanga moa o onga I saina wa o ina whaapito ai tangata ngā rurui au tapo o ia masini mo le whaafai ngō fia atiri o ngā ruenga. Whaeroa le ripote I ei company I saina o lo ngā rurui le fausio robots e lato te ngā o sia ta avale e meise masini e alui le iretise. Whai mai o le whaititi o le whaitau o whai o saina e meise le whaasore na mātutu o isi, o le isi rea mafuanga o whaapaweinga i o inga Beijing e whai a suinga ia I ana whalinga o si o loa. O le tasi talutonunga o lo whaalangolango tere I inga i o inga saina, o le talutonunga leo masini e mawhaina ngā rurui le 2.5 tūrai de aso e whaatusa I le tangata whai ngā ruenga. Pa mai nisi o finangalo e moni o saina e rei tere le fausi o le tino, pei tai o Amerika lava o lo tau la mua le fausi eino le mawhau. E au fia ima le AI le ua whao ngā nei e wha porkala me ei robots po o masini o lo ua whao ngā ina. Wa ta ua le ripote e ei company e saina o lato wha iroa I si tu ai ngā models fau o le AI e wha tautaba ai I company te tele a Amerika. I au se tālia au su e mai New South Wales o lātou whaalawlawengia tau mwhainga o whitau wa ina I runga o pengta whailangi e au fia iso o tanga I runga o pengta whailangi ua sawa I nai le whanau online child abuse ma ua pu e nai nei ni ari se tu afitu mai whawhatu o Australia. Wai mai le 9 News o whamteranga na mawane mai Operation Se Lua Sa Whaia a le State Crime Command 6 Squad Child Exploitation Unit a tōmara suenga le Strike Force Constantine na mātai tu waitūranga I o whaongai nei whanau I lunga upenga ta whaelangi. Wai mai nei roiro le au sue whaamaunga mai la tōlo o au fia nei ngā yoinga ma whaasoa ai whamteranga ma leo isi atunu
mawai loa ma le to fitu le ua pueina. E au fia iari e to lua mai le UK, lua mai Amerika, tasi mai Uruguay, o le isi e wha mautu i Polani. Ma o wha mauria wa moria umai rato ia mataloka, a o wha ua wai peru su engar au su e rea mai ni South Wales. O whautu aina so stasi e sira pia ni whamtananga i tu ai ngā sori ngā tū la pono whapea, ia wala au le Crime Stoppers, i le tasi baru se lau, tolu o. Tara muni mai Samoa, e lo iai lava ni swinga i le whaatulangana o iai nei le manu Samoa i laka pi whaamamalo, e ui whaataranoanga i whaatatau le rumana i le laka pi marona pule ina i Samoa. O le ripote le veide New Zealand Pacific o lo ta waide atulanga, whaamariane le World Rugby o le awata mai ta i le manu sina, ma le manu Samoa lo tu mo peona whaatulangana e pe ona iai i ta alonga whaamamalo. Ta ue le ripote le manusina lo whaatulanga ta alo le Global Series Challenger e whai e Hong Kong mai reso spurtolu le 2 September e au fiai maisi au e pe o Brazil, o Fiji, Hong Kong, China, Netherlands ma Spain. O le manu Samoa o whaatulanga e whaawau ta msanga dua le World Rugby Nations Cup ia November le au fiai ma au mai Amerika, o Chile, Kanata ma Uruguay. Mata ua le ripoti le aise whamtaranga, le ripoti se whamtaranga me le ofisa sidi o le laka pi Samoa, o se umanu Douglas Nauchan, e whapea ono whea ngai Samoa masaa, po sanctions mai le World Rugby, pe a whai e reta di aina le mano le fuafuanga le laka pi Samoa, ma a whai ai o le aturanga, luna winga, e le aise au ngā ua o le aise whaputu ngā tupe po le funding, ma o se lusi tere rea mo Samoa. E reo ta ua le ripoti se tali atua le mano, ia whamtalanga. Tala nā le radio Samoa mo le nei aso soifua.